Madaş restoranda hem iştegen okşaydı da otamazsın. Hamburger? Ay молодец. İşte. Ana. Hala soydu açın. Al öylesin buna. Al kıla. Jigitke 70 öneri azdı kılat deydi ko. Bul da bir öner de. Mına oşaytып gelip aldı okşaytı. Mına uşul Zolottun bütücü eken. Ошол жерде чайык башталат экен. Ошол өрөндө машиналар турат. Азыр ошол жерге барып баштайбыз. Бирок көп эле машиналар жолдун жээгинде эле турат. Жетпей калган машиналар окшойт. Бул жакта өскөн эке. Assalamu alaikum. Жандырын подписчиктери. Бизди ызап тургандар. Буюрса кандай комментарий бересиз? Эки атка комментарий бериңиз өскөн эке. Турат менен караткабы? Ооба. Эми билбейбиз да, эч нерсесин билбейбиз. Бизге чындыгында мындай караңгы болду турат. Каласа азыр апарып текшерип, ат салып, келе кирген жерлер видео кылабыз анан ошол эки атта сени коюп интернетке чыгарабыз а. Кудай буйруса. Кудай кааласа. Эми ошо улагына, жүрүш-турушуна карап, элди күйбөй турган кылып. Мен өзүм оюм айтайынбы? Торатты мисалы жакшы пайда берди да. Сатпадым, улагын көрүш кызык болду да. Жарап кетсе жакшы. Жарабай калса мен базарга апарып, мисалы артына деле сатып берем да. Эми жанагы көзүм менен көрүп турдум да. Укмуш жарап атты базарда дейм бирок. Сиз деле көрдүңүз аны. Бирок Мени салып уруп кетти го. ооба. Бирок базарда тыткан ат келени көргөндө качып калышы мүмкүн да. Тура, базарда барбаган ат келеге зор барып коюшу деле мүмкүн. Эми өзүбүзгө сабак болот да. Эгер ушуну сатып пайдаланышпагондо мен базарда деле сатып берет элем өскөн эке. Жакшы эле пайда берип келди. Базарда деле сатып берет элем. Бул жак Адилет. Базар коргондун карачасындамын дедиң, а? Улакчы экен. Өтө мындай кем сөз бала экен, халбан бала экен. Оматын берсин. Кимдин атын чабасың бүгүн? Канат. Талант? Канат. Канат агасынын атын чабат экен. Канаттын Дакен деген аты бар. Дакен? Кече күнү Каракулжага кетип атып кичинекей ат да. Баргыча Канат өзү эми айтып күлүп барган. Ака, меники тикоке. Ошончо чоң улакта мен атым жара эткенде маселелер түшүп барды. Кандай жарады ана? Жаны кичинекей болгон менен же. Шундук барат экен. Келесин көрүп турдум да. Алиги көк алмада бакыт балган чапты ошо. Аскеде улакта. Болду. Ортодон чыкпады, кичинекей лап. Эми палбандар андай жерде жараган атты минет да. Бул улак бир жылда бир жол болот да. Эгер жарабаса минбейт палбандар. Түзүнүп калды, ыраазы болду. Ака, жакшат экен. Балган экен да өзү, жаңалаган экен. Аканы да балган экен. Ошого эми бул жака да жүктөптүр да. Жүктөп келди аркада. Ошонун жабагында атамы пал? Бул ат менен ооругандар айыкпайт да мына. Бир элден бир элге келатабыз азыр, а? Ысык. Нокенден ушу Жалал-Абадтын бир кычыгында экен, жайлоосунда экен. Саз жайлоосу деди, эмне деди? Билбей калдым. Но жол өзгөн жол экен, а? Ооба, өзгөн менен кирдик да азыр. Өзгөн мал базарынан жогору келдибиз да. Бирок жайлоосу Жалал-Абадка карайт экен. Может, жол деле Жалал-Абадка карайт, билбейбиз, эми жаңы биринчи жолу келди. Эми азыр бир зоонун айланып наркы бетине өтүп калдык да азыр. Эми биз алиги энди тыктып жүрген улакчы болбосок деле алиги бул алиги кайф дейт го. Насекенин кайфине эле кайф дейт го. Бизге деле ушундай кайф да бу. Келип ат менен ат салып, улак чабып, эл көрүп, жер көрүп кеткен же. Түшүнбөгөндөр ишиңер жокпу дейт да. Муну түшүнбөйт көбү. Анан могу жаңы аттарды дагы келесин көрүш максатта ошого келдибиз да. Мен муну ошол жерде деле сатып койсок болот. Биз алгандан деле пайда берди. Мен ушул атты бир улагын көрөйүн дедим да. Кеч алдым эле. Кеч эле алдыңыз. Мына бүгүн көрүп койсок, ертең күнөөсүн
Oğmattарыңарды берсін ем. Ota olsa ayıp. Şunday gitti. Şunday olsa gerek. Biraz çetkenden keyin dağı obzor qilib like'dan bosib kanalga жазыңдар. Жақсы so'zlardan жазып qoldirib ketingizlar. Ayya, ko'k jal deb qo'yamiz-da. Любой жерге жеткирет-да bu qaqqan жериңе. Joyundan Torat. Torat bölексinde. Бұл жерде өзінше база қылып алышты işte. Бирок ошол жака барат окшойбуз. Секин. Қарабайыр да бұл. Қарабайыр. Байыр. Бұнда витнито болған мен жүрек таза да бұндач. Көз бір туғанда эле өзү жолда калтырбайт. Бечара бул машинаны алган яман ооматтуу машина. Муну алгандан кийин тойлорду кылдым. Канча базарларда жакшаттарда келип саттым. Жолда бузулуп кырылып калбады. Кече Ажыкеге да 2 ачыкта бардым мен. Көргөндөр портериң бара албайт деп атты эле. Алиго 700-800 алган портерлер жолда бузулуп турду. Жана такалары сәл ескирип калган да. Жаңа така салат. Бирок ушу кайбинде жолда калтырып. Азыр амарымда 2 чоң ачыктап келдим. Ооба. Карабайыр деп коем да муну. Қарабайыр. Қағанат. Бирдеке жолда калтырбаш дей беле. Жолда машина. Сүртөй машинашта капара анча итчо. Ко итсе тазыр. Ал жағы да өзім окшош деп коем. Жакшы дешке кел. Бирөөнү алдап жаманды жакшы деген не пайдасы? Жироң пайда болса, 5000 пайда кылып таза жеген жакшы да. Не дейсиң? Туура. Туура тапсыр. Туура айтасыз. Şu attım. Биіктікке шығайын деп қалдық. Қырда жүреміз. Şeyden onu gayrı göreyim ben. Тоқтаңызшы. Аяғына келіңіз. Ушул жаққа кетіп тұр, айдай берің чанда. Çalbay koyayız mı? Кейін бе? Tuttum nereye ayda toyunu görelim. Ya ayda bunu. Oo. Ha? Yakta oluyor be. Üzbeye kaldın da. Döngü göre ildeyiz mi? Surayıcı ne? Hayır. Böyle çadır varken o. Hayya deyip koyalım. Çok yak. Çıktı diyeyim de. Top baydıran o kaldı. Ama şu arkada kaldı öyle koyup da. Onda porteller var gene arkada. Köp büken? Bir tane porteller duratlar. Şunun arkasında var evde. Böyle başına gelelim. Oo, burada da porterler. Surayıcı. Fransı bir. Assalamualaikum. Aka turamaz gapti ama. Aa, Hayırlı aka. Ha bol. O porteri çakır koysa bir yere. Turale ketip atmız. Buyursa. Bunun içinde bir şey çıkamazsa. Onu yolun sol kaşatkenimize bir olsa. Bunun içinde ödeyim lan. Kol attın mı? O. Saydın mı? O sazı onun içinde bir şey çıkamaz. Bolca olmayan o şeritleri de otanda. Çıkıyor olsun. Şamal qanday oldu de? Şamal жақсы эле. Muzaq şamal gene canım. Yol tandavasız, mutlu. Surf ben bu. Şu
ушул жака барабы экенбиз? Бирок жолдон чыгып кеттик да ка. Дагы машиналар турат. Мына ушинтип күнүбүз, өмүрүбүз өтүп атат биздин. Кимдин өмүрү каерде эмне менен өтүп атат? Кимдир бирөө ойноп жүрөт, кимдир бирөө иштеп жүрөт, Өскөн ака? Кимдир бирөө ыйлап атат, кимдир бирөө күлүп атат дегендей. Азыр ошо дөңгөчү көрөлчү. Ардын башына жакшы күн жазсын. Эми бар жогубуздун башыбызда жакшы күн дагы, жаман күн дагы, түз жол дагы, уңкур-чуңкур жол дагы бар да. Бирок мындай жакшы абыр табыш үчүн мындай өзүңөн эле да эч качан бирөөнү себеп кылбаш керек да. Бир нерсе алсаң өзүң жакшылап текшерип ал. Алгандан кийин бирөөнү жамандабы, бирөөгө ишен. Ушундай берем. Ошол жерден бир көрөйлү. Саздай жолда то. Жок, бул жакта ход жок экен ака. Ошол жерге токтоп туруң. Өз берем. Жок. Бул жерден вообще түшө албай жол жок нараны. Жок, бияга. Турдумчу бет. Ичинде берем да, оно жол менен. Онун да машина келет. Жол ошо жана жол менен түшүп кетет оно менен. Өзүнчө суроо жаралып атат. Каерде? Көп экен, а? Жаман көп. Буюрса таап келип калдык. Муну да алып сен. Таталыраак жолго салып алган экенбиз. Geledi hadi. 0067 deyip bu. Kumaşqa ошо менин атым насип кылган экен. Балбандын оматын берсин. Даярсыз бака? Даярмын, Бир эле неме калып тура, каска. Келкем жардам берип койбас. Кийип койчу аны. Шериктим не кыласың өзүң эле бар бер. Базар Коргондон келди бул жак. Ушул атты канчага алдык дедиңиз? Бул кулундан бери өзүндө да. Өткөндө бир жерге барганда 600 кылсак бербей койду деп айттылар. Анан кийин алышыптыр деп Өскөн эке айтып калды да. Жок. Демек 600ге сатпай койгонсуңар. Мына. Кече Ажикеде катуу жараптыр. Бүгүн Барпынын улагы болуп калабы ошо. Мындайча айтканда Өзгөнгө эле келип калдык өзү, а? Өзгөндөн кирип келдик, кыйла жүрдүк.
Kumaş dayardık. Manaylar qanday yani? Bir söyleçem. Doğru, bu da kalata. Omatın gelgen bolsa? Bu janağı Ularbek palbandın balası. Kumaş palban. Bu kendinin en algırlarının biri de buldu abi. Jaş palban özü. Tokta. Üzöngülördü barın özüngö mындай keltirip bir sira. Ketdi bular. Dayar ekan da bular. Gel palvan, berirak gel. Aleyküm assalam. Qanday, manaylar жақшыбы? Zo'r. Bu qanday at bu? Bu Trump degan ат o'zim. Özüңün atın. Trump deydi. Paroda qanday? Qarabayır. Qarabayır. Жануар. Aygırda эле bu. Aygırdan кармагызга 15 gün болду. Жаңы эле айгырдан кармалды. Оматың арды берсин эми бир жарагыла. Кетти. Мына қарайсыз достар. Бул жакта продуктылар бар экен. Убакка да жетип келдик. Бирок күн ысык. Азыр жакшы келелер болсо ошол жерде тартабыз. Qo'ychi pongo. Pongo. Qo'ychi shuni. Oo. Ырда берсең арам болот, ey. Bir ыр жаттап алсаң ары. Кетти. 4 менен 5 кой. Yerge taşlayın, yerge. Мына азыр торпоқты алмаштырат экен. Биз ушул жерден келдик, ушул жерден тартабыз тагында. Сапар палбанга. Tapkıla buna, cengiz soyduk artık. Bak cengiz. Hasta verem mi? Hayya deң. Торпоқты жеңіл дейді. Балvan. Көп екен балбандар түзгелі. Бүгін антпесе 3 жерде чоң жиын бар екен. Жалпақ ташта Жаллабат өрөнүндө экөө дейт. 2 жерде болот. Ушул жерге келип калдык. Кандай кызыктар коштойт бизди. Чогуу көрөбүз. Тартканыбызды көргөзөбүз. Çevre okşayız aga. Ne? Yetişkin öyle. Kıkamazsın hiç. Sen Bismillah. Korat'ın ağzında öyle biraz sonra alıp balam alıp vereniz. Yaş balası var. Göreliçi birinci. Al gör. Sen onu ver. Oo, zorlar. Kandaysın? Tısın mı? Kanday ötüdü? Kaçan baştaldı? 2 saat top kaldı. Oho, ortalap kalmadı mı? Biz iyi mi geldik da? Sen alacaksın mı? Жақсы Алматың арды берсін. Мына туғандар.
Geliyor Ali. Torat qanday kirет bilbeyli уже. Qardары chiqdi. Geldik. Ya Azamat baba, assalomu alaykum. Sorun mutlu olsun. Ne oldu sorun? 1 5 ming. Bu qaysi lat? Çağılgan. Çağılgan depni. Birinchi lamara bugun? Bugun şönt ulaqtabız. Hazır biz kelgende Azamat baba bir salmız. Omatыңарды берсин. Жарап жүрөрлү. Ой пикириңерди жазып калтыргыла. Бирок биз келесин алып чыкканын көрбөй калдык. Азыр сорунга келди эле. Тартып калдык. Азамат. Bir dımısa duran uçurabız. Biroq top dimi aytadi. Nari tashlab, beri tashlab öyle. Oşul yerge tashladı. Şu balvan. Mi bul jaqa tartqani keladi atlik. Kayra gelip kaldım mı? Aybek de geledi Kayra'dan ile. Kır otattı mı Aybek? Git. Azamat eken. Aybek de yok mu? Taşladı şu Aybek. Joğorga 10 ming deydi. Atımızda mine dokşayı. Minsen jetpeysin de. Voilà. Mına şende bugün Barpa'nın kulağından salam жолдайбыз. Qanday bo'ladi? O'zbekiston. Shu yerdan hozir kadr qolmaydi-chi. Qaysilatlar kimda? Mağa ekrandan görünmeye de. Ha, Özkanaka var eken. Demek at jarap attırdı bana. Çok al 1. nomer eken. Özkanaka 5. nomerde olsun. İyisi kaysıl yerden. Özkanaka ortada kendine. Karate demek yaxşı. Ekranın bunga çalışıp görünmeydi. Kimler жүрөт, tanıyanlar var mı?
Hayya. Oho, gurgat. Menin atımda kumaş minip kettili. Kumaş kaysıl tarafında жүрөт ekan. Ketdi. Mana kumaş ошол жерде жүрөt. Бирок kimisinde ketdi. Joku, Madashbe. Жанагындай топ болбой атат. Заматта эле ашып кетип атат. Al çıkanın 10 bin deydi. 10 bin son. Tartalat mı? Bek olsun. Buna. Vallahi. Erken konuş. Bak kumaş. On bin son. Bunu aslında top balıkla sarıdan. Aynı atlan diye. Top neden atar bu? Ya bay. Ya tam şöyle. Görelik mi lazım? Anlatın. Kumaş mı gitti? Nerede ortada jüt? Assalamualaikum.
Yol uzağa geldi. Koyper bu odasında. Kaynamada değil. Hatta kaynasa tüm de kaynadı. Gündüğü kaynamada, atlarda kaynamada. Ol aga, video kaptırıp sayın. Oy. Dur aga. Sana atmayayım da. Torat koşuyor. Beni koşuyor. Torat koşuyor. Dermeni çoğuken anladın. Geçen bingen dili bileceğim. Men bölüm nege tartpayım? Kaçan geldin? 20'sında geldim. 20'sında? Жақсы. Атты сынадың? Жақсы. Илештің бе бір нәрсе? Yok biz жаңа келdik. Емиле келдіңер бе? Бүтті ғой уже. Қандай болады енді? Oldu işte oldu. Бастыршы атты. Бөле деп. Video bile рабочий. Молодец. Рабочий жарады bu. Қачан бұл? Қайра, қайтыш. Жақында o da. Жақында? Мына, біз келдік бір. Biraz ele ulaq болды, бүтіп қалды. Есейіп қалған екенбіз. Мықы палбан. Мықы, сен бұл жаққа келсін да? Қандай ком? Жақсы ма? Жақсы ма? Қандай болды бұл? Bir malumat берші. Ашты ба? Екі алып шықты aga. Молодец. Сорың құтты болсын. Бұл қайсыл ат? Bu Hacı Yakan mat. Hacı? Hacı Yakan atымен bir çaçır beysim derdi. Çözsün mü? Zor eкен. Göz tüybesin. Biz mi geldi gele de? Geç gelip bastı. Жол ұзақ екен. Ертең менен болсунча эле эрте чыкканбыз. Оматың берсин анда. Көрүшөбүз ка. Эки жолу нарыга кылып тур мына мыркып алып. Кандай болду? Kumaş balon ne güzel oldu. Ne yapalım? Aldırıyordu. Aşırdı mı? Birisini aşık aldı, ikincisini aşık aldı. İkincisini 10 günde aşık aldı. Kumaş. Çok kötü. Beri kara, kандай eкен ат? Doğru geldi bak. Жакшыбы? Аракети жакшыбы? Şuncha atdı, öte. Bunu gelen kara değil mi kara? Özkanaka bir kağıp koyunçu. Biz salgıyorum, çarçap kaldı. Çarçap kaldı. Gelene çıkmadı önce. Oldu. Ama karamayan жеткirdim öyle. Al, aşkana çok kötü. Karatты görüp kaldın mı? Akırkı gelede, gelip tartıp kaldın. Ondan buldaklarını tartmadın da yaman tizimden barıştım dedi. Ben drone'un uçurayın desem takır ele narı veri takalaka ele oluyordu o. Karat da kişine bağıl geriye geldi. Kam ha? Januari. Kumaş palvan 10 mingden 2 jolu demek ekemiz da. Ne var? Sorun var mı? Vah, geçti. İyileşti mi? Böyle de başka değil. Vay. Ama olsa da çıkıyor ne? Anda cüyt ekemiz sorun iyileştir уже. Oğlum sen cuvasın mı da? Orada ne? Sen de kalk ettin. Oldu. Yok hatta ne? Oldu böyle. Ana. Sonra ben jet girdim ama çıktı.
Beş kaldı. Sınçı balaga qanday baho berasiz sınçı balaga? Mana. Hozir miqini ko'rdim ele, miqi bul жаққа kelgan ekan. Nima deydi? Ayg'irda jurgan emas, jayloo qarasa minilgan deydi. To'ratdi. Kecha bilib berem dedilar. Bana geldik. Akumaş. Geldik, kettik bo'ldi. Assalomu alaykum. Selamat. Qandaysыңар? Жақсыңарбы? Qanday bo'ldi bu uloq? Zo'r assalomu. Qaynadыңар o'xshaydi, uloq sizlarniki bo'ldi o'xshaydi, ha? Uyda satırdım. O noqatiqlar. Sen de bizge berelim de aktif falan. Yo'q, sizga berem dedim. Çağım dedim artık. Bugun uloqqa bir kommentariy berbeysinglarmi? Qancha ashirdinglar? Başında bir aldı Eşmurat. Ha. Eşmurat bir aldı. Bir gün hoşmen aşırdı. Yani keçke. Eşmurat kaldırdık. Çıkmadı. Yaxşı oldu ya ulan. Katı oldu. Bu jönlerin ulan. Ketecekten geliyor falan. Bugün to'lab ne qilding, Jankara? Onu da hozir eki oshib ketayin deb tur qo'y, ekoni teng oldirib tur da. Shu ekan. Zo'r. Bo'p tur yigitlar, omadinglar bersin. Çay chiqadi bizim. Bo'ldi, ichamiz chayni. Yo'lig'i va Bo'ldi. Baraka. Yürüyüştü ya tatlıda. Tortiladi, bizniki постоянно tortiladi. Götür benim tartıda bayanda oturganı. Kızımın kırdı. Ha. Yoldaş koştularken sonra. Ova. Onu görüp bir akenger var ekan Rossiyada. Eşmuratni ko'rsang bir intervyu olib qo'y dedilar da. Şerdavi? Mıqı polvon. Hushmeni tashladingmi Mıqı? Mana. Bu ne degan at? Atni tanishtirib chiqam. Momozor akam qarishqir degan ot aka. Qarishqir. Qarishqir qancha yoshda? Qarishqir. Ekasi olsa kerak. Ekasi. Yaş at ekanda? O yaş. 88 degan tabro. Bu o'z-o'zingizning жылқыларdanmı? O'zimizdan жылқылар Qarabay. Mana. Omating bersin. Sorun ne oldu? 5000dan bir jol oldim. Marat akani oldim. Ha. Bir hafta chiqdi. Ha, yaxshi. Bir bastırıp ko'rsatib qo'ychi. Qarishqirdi. Şanlar. Charchaptir buldağı. Ekasi yat ekan. Qarishqirga baho berib qo'yasizlar. Polvonga baho berib qo'yasizlar. Tanig'anlar kommentariydan yozing. Omading bersin, ukam. Rahmat aka. Ha, dardli. Assalomu alaykum. Qanday, yaxshilarmi? Bu bizga bir yil burun zakaz tushganlarda shu boladan bir intervyu olib qo'ysam deb. Bugun uloqda bayga bo'ldimi? Başında bir aldım. 4 aldım sonra. Chiqarmadi degan-a? Bir aldım. Qiyin tosib qo'yishdi-a? So'ring o'tdi bo'lsin. Bu qanday at, ne degan at? O'zimning atim. O'zimning atiga. Bir Rossiyada ishlab yurgan bir akamiz bor ekanda. Былтыр кен қолда uloq tartib bilan uni shu Eşmuratni dag'i bir intervyu qilib tartib qo'yib chiqqan deb so'randi. Bugun nasib qilgan ekan. Bugun nasib qilgan ekan. Yaxshi, omading bersin, ha. Har doim jarab yuraver. Endi buyursa Bozor Qo'rg'on ulog'ida ko'rishamiz. O'tasinglar-da. Yaxshi. Assalomu alaykum. Oynadık. Rahmat. Sulak verelim onlara. Yaxshi. Bu forum bo'ldi-ku, iyilashdingizmi? Oldu, iyileştik aldık. Qanchaga tashladingiz? Nega tashladingiz? Aksakalda verişti. Ay, omadingiz bersin. Bu yoshga yetib uloq chavushdagi bordi aka. Har doim shunday sevurmatli bo'lib yuravering, ha? Mana aka. Qanchaga chiqdingiz bu? 50 geç. 50 yoshda. Ama be. Ya kendin gel. Ne deyolasınız deganda. Olacak mı? Beş mi? Çerçeve. Bu da bir kursançılıkta. Kumaş. Karat. İşte.
Balbanдағы bir таштады. Соруннан да бөлішіп қойды. Оматың өрсіне рахмат, а? Тарат болды. Ертеменен келгенде таныштырдым әлі, бір сира. Аты менен дағы. Өзі 10 мыңға көтердің беле? 10 мың түшіріп алдым, құшпап досым алып берді. 5 мың салдым сыймықтен ұқам алып берді. Мына. Бірақ улаға құпылың толбай қалды, еміле келді кел, а? Кешігіп қалыппыз, а? Құдай бүйірсе еме 12-сі 13-і 2 күндік улақта көрішейлі, а? Ошол жерде жара. Ошол жерде жарағаныңы тартайлы. Лайктан басып комментарий жазғылач. Атқа, палбанға ба беріп қоясың. Ачқа келді да бүгінше. Азы қашып кетсе өскенеге қарма оламды одан. Жантөрі сорының мұна. Азыр о Мадаш палбан бір сорындан бөлді. Бұл жаңа атыңның сорыны бұл. Бұл азыр жаңа атын. Сорыны кетіп аты өзің жуы бересің. Асқат түш, сен қылатырам олың бүгін. Бүгін иле сен сорын алдың. Поняты менен бұл қашпайды бар. Жаңа аттың бірінші сорында бұлай. Мына. Өзі улаққа емі жеткенде улақ бүтіп қалды. Емі жетіп бардым әлі. Момникте кетіп, 5 демен. Дейін оның баштады. Азыр оның. Өскенеге. O жүгөнүн алып қойсам, ушинтип оттоп тура береби бу? Же кыска жип болсо тушап коеюн, а? Оттоп тура берсин. Азыр о жактан дарбыз турабыз азыр. Кача албайт деп коебуз дейм. Эселе качат экен. Şul yerden ayda öp kaldı da. Lan görgenden TV yok da desere ga. Jiwa fotoda kalıp kaldır. Allah çay çolaydı gene. Улақтан кейін шақан чай пита. Düşün ulağa düşün. Otur. Soy içip bir çanqa bastıqlayla. Ertele geldinizler bizler? Ulaqqa başında ele geldinizler mi? Tekqaya gelever. Özgönlükler olmaz. Sen 4 Tekqayda. Özbekler alalım. Azı qara attın istoriyasını. Hayır nasıl bu? Yetmez ayrılar. Gerekse de o gerek nasıl? Ne böyle? Aka bunu ben ökül atam 800 ming olgan. Sokpay bu. Karma oturur, qazı şişip. Keyin ayında bolot degan akabız 300 bilen. Qancha qana? 300. Qiyal degen palvonniqida o'tdi. Shundaymi? Olgan. Kecha jaqinda olgan egasi o'sha emasmi? Bu bultur satılgan. Bu bultur kuzda ha? Qazaca. Burada ha? Şun qarab turam da. Bu Madaş restoranda hem iştegen oqşayt otamazsın. Hamburger? Ay malades. İşte. Ana. Hala soydu açmı? Hala soydu açmı? Al öylesinger buna. Algıla. Jigitke 70 öneri azdık kılat deyit ko. Bul da bir öner de. Alın. Bismillahirrahmanirrahim.
Yaşamayı tutanlar abi. Bismillah. Nasıl buldu? Sen ulan palvan çakırmayız mı? Porter geldi bu aka. Sonucu kanca kaldın yine bulaştı. Bunu 200 bin sonra kaçtı? Pazarda yok 2 bin sonra 5 bin sonra sattı. Ondan büro aldı. Akırında özüm ben alsam. Kanca güzel gör. 230 bin bu. Aynen işte. 203 bin sonra sattı pazarda. Üç bağlam aşağı. Ben de bankçı. Evet, mallarda at aldın hele sen değil mi? Muna attak ha. Yettim hele. Oo, şu. Hiç kimge görmey, baylap koydum hele. Ava men görmedim. Bunu çaptı. Iki jolu aşıp ketdi deydi. Uşuğa. Palvanın bunu. Jolda kelip atjana kontrakt kılganбыз. Attın üstüne oturup atıp kontragın bergem. Gelevermez değil mi? Madaş daha gülüp kaldı onaktan. Kantıracı ona cevap vermeye gene miyim? Tamasa. Baksa gerek bolup kaldı okşayt. Haline gerek. Mumket filan da. At жақсы қуандырды ғой. Жақсы пайда беріп сурап атышты эле. Ушу базарда жақсы результат кылды да аттарга баргандары жакшы экен эле. Улагын бир көрбөйүнчө сата албайм деп. Мына максатыбызга жеттик да көрдүк, жакшы экен. Эми кимге берсек эми ыраазы болот да. Кумаш, текшерип ал деген болобу экен? Başka teşvik et. Şimdi sana Ya bu vurgu kıyınat falan mı var? Dünyası taze da. Кара аттын историясы. Сағанда бара ғой дедім. Мадаш, мен кардар болуп аткам, эмне кылып атасың эми? Бу. Мен азыр айттым да ачыгын эле, жашыра турган нерсе жок го, мына торатты сурап аткандар бар. Берейин дагы, кара атты мага бериң дедим. Desem mынандай. Senin kanallar. Sen beni işine Allah sallayasın. Ökön yolda bitiyordu kendi içinde. Onu ayıp koydu kesin mi? İşte Banyamin'in gözü bir dar uzman bir koydu bunu kullan. Ana bu ayaktan o şu. Afrika var mı? Özbekler satar, Özbenli Özbekler. Blokçu. Akterek. Kaç akterek? Yüzün akterek. O özgünün akterek o. Yüzün akterek. O şahsın atı da tagi. Bu. Oo, şol kara at. Kara attın malumatını ayıp berdi. Madaş'tan tanısan gelip kıyal degen. Çok palvanı var özgünde. En çapan. Karalmadı o, karalmadı. Oşa bala ilkten masatı saldı satın. Evet. Hem aşıların ayıpı mı? Ben görmedim, abalan diye tanıyım. İman, insaf ver Allah'ım. Şu ne, Allah'lar alıversin de biz onlardan tapkan taşıganın berekasını versin biz şey veririz de. Allahu ekber, ömrüңөргө berek bolsun. Tümçeman jetip aldı. Rahmat. Mana. Atlarlar, жақсы аттар екен. Аттар. Бул дагы өзүнчө бир убакыт, өзүнчө бир жакшы кийинки күнү эстей турган мезгилдерде. Qayttık. Bugünkü Ülkem sen Olaksan Çempiyonu gelet atına. Ülkem senin mınдай haligi сабырдуулугуңа там берем экен. Атаң дагы зор адам. Акам менен базарда ham çok iş кылам да. Tagay, Torat.
Anan bağlayayım da sen abi şules. Assalamualaikum. Hali pakta koyup sen ne kılışmaz. Ança palama tam vermeyim ki. Seni bunday duşadan aduşu bağlayayım da. Oşo valla Eldin olsun aka. айтқаның келсін екен ма? Оша бір шоғырақ балам бар үйде екен. Бізде қола қарағаныңда құда қаласа не қыламын. Өте ашып кетті жаппа. Ең жаман болсын бізде болсын aka. Рахмат екен. Рахмат. Бол екен. Тапқандарың алтын болсын екен ма? Сенің да елдің олысын екен. Дайым елдің озында жүрген. Қалғандығың мұндан да қарта өрсін екен ма? Ай, барак. Рахмат екен. Оша шоққа кигізіп қойынса бар, а? Елханға. Болды екен, рахмат. Ушпақ, бұл қанша жолу таштадың бүгін? 3 жолу. Оматың берсін. Ат кімдің аты болшы? Закырған атını bilmer aldım. Moran Sakan'ın atını ben bilmer aldım. Gidelim onası. Bu kumaş sattılar. Bir ama şeyden. Onu attı. Biraz eleman dostum attım biraz. Жақсы. Молодец. Молодец. Ардайым денсаулық берсін, а? Алматың өзіңе. Ардайым ортада қайнап жүре бер. Болып тұрген ма? Жома çapaya içersin. Ай, жануар! Түліпар. Ей, неге? Қармауға кетіп атты. Беледі егер. Чоң болмен құштылғанда ем. Ей, шын маға алайла. Мына. Менің өзім қардарым бар. Мен улағын көріп қойдым. Мына улағы жақсы екен деп есіне берем. Ондан кейін көрөбүз нәсіп қылған болса. Қораттың қырылдағы бар екен, а? Сал! Nokia palvanlar geldi. Nokia'nın palvanları geldi, ulaq bitti. Assalamualaikum. Жақсы ма, дәсің бе? Мына өшетіп, аяқтайыз достар. Каналымызға жазылыңыздар, лайктан басыңыздар. Қайттық. Барын кетіріп, қайттық, а? Eşit cevap edici var. Ha? Elleri harap kalanlarını alıp ket. Zor oldu. Alışmasa bile çapan hani direkt gele iyileşip aldık. Oyda oday oldu. Эми Keşke çapanday oldu. мақсатыбыз аттарды текшеріш болчу да. Tekrar şeye geldik koy. 200-300 kilometre böyle yaman alsın ya. Uzak ekan. 250 kilometre bir şeyler otanda. Yaman alsın. Saraydım ғана салқын ай тосынан. Buradan çıkamıyor. Bir жаттап қойын, анан біздің көрушілер кірдап берейін. Сағызған ғанаң ұчады ей зосынан. Olmaz şimdi gene. Oğlum catta başına yapıyor. Жолдары қорқысады екен бірақ. Күйдім бері ғана күйдім, күйдім жағай. Күйдім бері ғана күйдім çok. Ağarып атқан ай таңдайсың. Айым үшін менен жатпайсың. Oyaklarımız zor çıkarttı. Ай Құдай сақта. Бірақ
Ана онуға жетіп алсақ бекер. Оға жетіп қалсақ артынан тұрып қаласыз ба деймін да? Бері давайсыз ба кәй? Шынында үрілген. Үрілген ал зоры да береді. Берерді жаттап алсам болмайды. Берерді аперейінші. Hazır zorı da adым. Görücülerге. Toğun arasında son çıktı hem de. Жақты ба? Zor geldi. Bir de çıkmayın. Demeye ketip kalmayımız ana Golos degenge. Европа Golos bile. Çadırı interview aldı. Çıplak gezmek için. Yılda komentarıya jaz koysunca. Komentarıya жазған şu çadırın golosu boyunca. Бирок мындай турасын жазгыла. Ооба. Мынау не дейтін ожал ей. Бағы илгертен салт болып қалған жер ушул болса керек да. Мына жолду карагылачы. Хайя! Көкжал. Ордуңду тап қой. Сәкенрақ айдай берің, тақабай. Айя! Çabuk etti. Cantere. Fazla bulakta, muzda bulakta su içiyor. Zor eken Tartala eken, çete eken. Ola kişilerce lan ha. Çorba kılıp koytur bunu ha. Şikurda. Muz da eken. Ona kişiler ayıp attı ama muzda çiğ kaşaydı. iPhone şunu жақсы да. Ой деген апелде. Ана ошо сүйлөгөндү да калат да. Жолдун боюнда ким чыгат экен. Булактан кайттык, жамаат. Кыргызстанда сон жерлер бар Мактансак боло турган жерлер да. Кайда бармай. Насар өткөндөргө Насар оңор көп эмес кен. Өзгөндөн Балбандын сыйын көрүп кетип атабыз, чайды ичтик. Мыкы балбан. Мыкы! Уккан жок. Кетти. Мына ушулар. Мыкы балбан. Бүгүн өзгөндө Балбандын сыйын көрдүк. Эртең биз жака барса, биздин сыйы көрөт. Мына ушул эле калат эртең. Эстеликке, эстей турган.